ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News one vha tshi khou vhalelwa nga Ropuwa Tshikobele. Tshikafhadzo ya mupo nga mapulastiki ndi iṅwe ya khaedu khulwanesa ḽifhasini. Zwiko zwa mapulastiki hu katela maboḓelo a maḓi a pulastiki na bege dza pulastiki. Kha tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Environmental Toxicology and Chemistry, tshigwada tsha vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Toronto kha ḽa Canada tsho bvisela khagala tshiṅwe tshiko tsha mapulastiki maṱuku tsho dzumbamaho. Vha ri tshiko tshenetsho ndi pende. Vha ri pende i ya dzhielwa fhasi kha ngudo dza nga zwitshikafhadzi zwa mapulastiki maṱuku. Vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha tsenguluso ya maṅwalwa a ngudo dza nga ha tshikafhadzo ya pende nga ṅwaha wa 2017. U ṱavha miri ndi maitele a khwine a u lwa na masiandaitwa a tshanduko ya kilima. Izwo ndi u ya nga vhasedzulusi u bva kha ḽa UK. Vha ri u ṱavha miri ndi nḓila i sa ḓuri ine ya bvisa khaboni kha dzingamupe. U ya nga ha vhasedzulusi vha ri tshithu tsha ndeme ndi u ḓivha uri ndi miri ifhio ine ya tea u ṱavhiwa nahone ngafhi. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Proceedings of the National Academy of Sciences. Zwi tshe zwo ralo, mivhuso u mona na ḽifhasi yo ḓigana u ṱavha miri sa ndingedzo dza u lwa na vhubvisa gese. Shango ḽa UK ḽo ḓiimisela u ṱavha hekithara dza zwigidi zwa 3 kha miṅwaha ya 25 i ḓaho. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News, mathina vhasi hangwe u bvela phanḓa na uri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Ndi hanefho hune vha ri wana kha Spotify na hanefha hune havha kha TikTok, Twitter, YouTube khathihi na kha email ine ya ri news@belrandbrands.co.za kana uri fonela kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelanao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.